Clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule tun truma chuan nizan UEFA Champions League in khe result atangim bul kan tran anga FIFA Under 20 World Cup te po kan shoot le zoi anga football Thu Leng te po thlirangai thlakhauna neile bok donang o soita gangin Europa club thabik te inel na UEFA Champions League stage chuni jang khan nei chun zom ania match day panina inkhel boruak tang bera Spanish La Liga champion lai Barcelona le he inel na champion lai Paris Saint-Germain te in machona champion lai Paris Saint-Germain in point hum an lo chuaka mol nei tu Barcelona hi goal khatin an ne Barcelona stadium a in khela hian mol nei tu team hen goal shot tum som pani an neya mikhol team Paris Saint-Germain hen goal shot tum som panga nei ve bokin in khel pumpui thlera Paris Saint-Germain an chung nong hret zoka achak phu zok an ni te po kan ti thei hi lang chu he in khela hen in khel an tran deuh chau 3 minute som pakhat na leka dinglam sir train Hakimi chon ball lu puyen gola achuya ma ses ni chon thatakin alo dan sak ane hemi corner ka tang hianin no Mendes chon thatakin achuya zabar ni chon gola lo tau ma se gol mauta atau lo chia Paris Saint-Germain tan chon awiyom hle minute som pali ain her chuaka yamal chon outside foot a ball thataka thlo lutin Ferran Torres an free takin atlan lu puya goalkeeper Chavalier chu abum zet nuwa gola achuya goal ngei turangai nima se line ma shet a train zabarni chon alo clear sak vele bok minute som bakwana ain her chuaka team goal kan mu Barcelona in goal moi tak an khunga Pedri chon veilama tlan Rashford tan ball pe pheyen ani hian voi khata ball hi Ferran Torres atan athlo phei veleya ani hian gola chantirin Paris Saint-Germain tlarnong chu an thiat chiang hle minute somni pariatna Mbaye chon veilam sira free kick lo chuakin Hakimi chon gola achuya mase sesni chon thatakin alo ben chho sakle bok minute somthum pariat ain her chuaka no Mendes san thiam zealan tir lein veilam sira Barcelona defender pathum te apal tlang nuwa kumsom pakwaleka upa mayulu tan ball ada phei veleya ani hian konde chu abum zet nuwa gola achuya gol moi tak munga len Barcelona defender heipo an thiat chianga an defending apher angreng khop mai second half minute somnga pathum na dinglam sir train Barcola chon hun tha aneya gola choima ses ni chon tha takin alo dan sakle minute somruk palina Barcelona goal an khung teu khop maya Ferran Torres an dinglam atanga ball avorlu chu Deni Olmo chon free takatlan lu puing gola achuya ma se line atangin Hakimi chon alo clear sak vele minute somriat pathum na li kang in chon Barcelona defender te pali abum kwal zet nuwa gola achuya goal ban apet per vele dop bok anin ne tok don ni hin alang mana ma se minute som kona Paris Saint-Germain in goal an khung dinglam atang Hakimi ball pek toile moi zet mai chu Goncalo Ramos ang gola achui luta offside lo che moi tak ane hemi nuwa heng goal dang alubel zui talava Paris Saint-Germain heng goal ni goal khata ne na changin point hum hlutak an hlo chuak zui ta ane tihian Paris Saint-Germain hi table tharbera point hum an hlo chuatak awang hian khel nia point ruknen pathum na anin suan chawa Barcelona lam ero point hum nen som parukna an chuk thong English Premier League la phei nelna champion thei tura rin kai zingami Arsenal lam point hum an hlo chuaka Harsalutuk loving Greek club Olympiacos su Sydney fain an ne Emirates Stadium a inkhela hen Arsenal hen goal shot tum som paruk an neya Olympiacos hen goal shot tum som nei ve bokin ball possession le in pass dik konga po Arsenal team hi an chung nong filor laka Olympiacos sen an ngam lo hle he inkhela hen minute som panina Martin Odegaard tan Gyökeres satan ball thatakin ada luta chaktakin Gyökeres sen ball lu puyen gola achui
ma se Olympiacos goalkeeper Zalaki sun tha takin alodan saka ma se ball per chuaki Martinelli chung gola achan tir zuita ane minute somnina dinglam sira tangin chicken ho ball vorlu tha zet cho poden sun alo volley ya kilzeta ball hi chui ma se David Roya athok zok maya safe ro puile puizet mai kan muzuita ane abeng chuak moi hle second half minute somruk parukna Olympiacos in poden sa ball cross atangin kabi chun ansipur aron tau luta ma se video assistant referee endik ani nuwa offside wangin he goal hi pomsak anni talo ane sikhat fine Arsenal hi anchak do ni hin alang manna ma se goal an khung belle hun pek bel minute som ko pani na Martin Odegaard ta through ball thazet cho veilama tanga tlan lut saka chung gola achui luta Sydney faima an hroina le an chakna ani zuita point hum an hlo chuana ani ta chi ambok tihian Arsenal hi khel nia point ruknen pangana anin suan chawa awan doizok Olympiacos lam ero khel nia point khatnen somni pakwana an chuk thong heng ho ba ka hen Monaco le Manchester City te in machona chakjok anum lova team pahni te goal ni ve in pe in anin ne tok Hein khela hian French League One club Monaco hian goal shot tum riat an neya Mikhol team City hian goal shot tum som pariat ne hian ball possession apo anin thau khop maya ma se City hi an van doi te po kan ti thayang chu minute som panga neleka City tan Guardiola siam sak atrain Haaland chon ma an hruaina goal a khunga minute som pariat na teze chon Monaco tan an sipur aron sut vele First half hun top marshat minutes somli palina O'Reilly semsak atangin Erling Haaland chon ma an hroina goal a khung leya hei hi an chakpui mai rinna tepo alian man hle second half a hin City hang goal shot an nei nuala ma se poimo goal khung bel thei mai lovin chu an tuar zui ta hle hun top marshat minutes som kwana Eric Dyer chuan Monaco tan an sipur aron sut ve leya goal dang lu bel zui talovin team patni te goal ni ve in pe hian an trin zui ta anne ti hian table tharbera Manchester City hi khel nia point linen pariat na an la om ve se la Monaco lam hi table tharbera point khatne somthum na an chho hret thong English Premier League club Newcastle United ero olsam takin an chak thunga mol nei tu Union SG to silify ngotin an sop Hein khela hian Newcastle United hian game an thunun zoka Union SG hian goal shot nei nga thungin ma se apoimo gola ero Newcastle United an thata zok ane minute som pasari naleka tonali siamsak atangin transfer kongka kharta ka an senglu fu mai Nick ultimate chon ma an hroina goal a khonga minute somli pathumna penalty tangin Gordon chon an goal ni na a khung le Second half apo Newcastle United an chung nung zela minute samruk palina penalty tangin Gordon chung goal a khung bel leya hein khela a goal ni na ani chiam bok minute samriat na Osula siamsak atangin Harvey Barnes an goal li na a khung leya Harsalutuk lavin point hum an hlo chuak tihian table tharbera Newcastle United hi khel nia point hum nen som pakhat na an chhodor maya Union SG lam ero khel nia point hum nen som ni na an chuk thong Italian Serie A champion lai Napoli le Portuguese League champion lai Sporting Lisbon te in machona Napoli lamin point hum an hlo chuaka Mikhol team Sporting Lisbon hi goal ni goal khatin an ne hein khela hian team pahni te anin khel tok angreng khop maya Napoli an fan nei zok kan ti thayang chu Hein khela minute somthum parukna goal ma saber kan mowa Kevin De Bruyne chon athiam zialan tir le hian assist ro pui aneya assist Rasmus Højlund chon gola achan tir ane first half goal dang alubel zui talova second half minute somruk pahni na Luis Suarez chuan Sporting Lisbon tan an sipur aron sud veleya Inter Miami Luis Suarez lawzok hi chuni ti hretelta ila hemi nuwa hian goal dang alubel mai lava anin ne tok mai rinna alian man hle ma se goal ma sa thok chuak pahni te bok mel kan muleya
Napoli tang Kevin De Bruyne chon thatakin Hoyland goal khung tur asiam sakle Hoyland United tina andulawa annol nu hi ache thakop maya goal ni khungin atim hi achak pui zuita ane tihian table tharbera nena chang team Napoli lam hi khelnia point thum nen som pakwana an chawa Sporting Lisbon hi point thum nen som palina anla ve zel bok German Bundesliga club Leverkusen an chak zo lo thunga an mikhol PSV nen goal khat ve in pe in anin ne tok hein khelen Leverkusen tan Kofein chon goal akhunga PSV tan Sabiri chon goal khat akhung ve bok tihian table tharbera Leverkusen lam hi khelnia point ni nen som ni pangana an chuk hreta PSV lampo khelnia point khat nen som ni pasarina anla ve zel bok anni ho ba ka hian inkhel danga Villarreal le Juventus te in matchona po chak jok annum lova team pahni te goal ni ve in pe in anin ne tok he inkhel han Villarreal team tan Mikau Dadze mai ba ga Renato Veiga ten goal an khunga Jovetan gati le gonkai kau ten goal khat ve an khung ve bok tihian table tharbera Villarreal hi khelnia point khat nen som ni parukna an chho ve hreta Juventus lam hi point khat an lo chua tak awang hian table tharbera khelnia point ni nen som ni pathumna anom ve zel bok Borussia Dortmund lam eroin olsam takin point hum an lo chuaka La Liga club Athletic club Bilbao chu goal khat ngotin an no sop Athletic club Bilbao tang Guru Zeta chon goal khat akhunga Dortmund tan Svensson Chukwemeka mai ba ka Gurasi le Julian Brandt ten goal an khunga point hum har salutuk lovin an lo chuak tihian Dortmund hi khelnia point linen pasarina anin suan chawa Athletic club Bilbao lam hi beisei la phak lo chunzom selin khelnia point la lo chuak leng somthum palina an ane zanina Europa football ma inelna te nei chunzom anile do na Europa League le Europa Conference League te khel chunzom aniang FIFA Under 20 World Cup lama lu chhovele ta zuai ila clear to lam atang khan request te kha ala chunzom zel awangin da vele zuai donang o chuti rolin achip chiar tak ang ero chon dari talo phot ila next round lama te chuan kim chang chho tak te point kan chip chho tura ngai o nizana inkhel munom taka group C lama Spain in anche thatok lo an chunzom zela an khingpui Mexico nen goal ni ve in pe in anin ne tok he inkhela in Spain team tang Garcia le Bovo ten goal an khunga Mexico tang Gilberto Mora chon goal ni akhung ve bok tiang group C Spain hi among bera anom zui zela Mexico lam hi point ni nen pahni na anom thong Italy lampo an chak zo big lova Cuba nen goal ni ve in pe in anin ne tok he inkhelain Italy tam Natali le Idrazu ten goal an khunga Cuba tang Camelo chon goal ni akhung ane tiang group D table tharbera Italy hi pahni na omin Cuba hi pathum na anom ve mek bok Brazil lam an chak talo thunga beisei phak lo team tho hi an khingpui Morocco chon goal ni goal khatin an ne Brazil team tan Negera chon goal khat akhunga Morocco team tan Mama le Zabiri ten goal an khung ane tiang group C hian Morocco hi khelnia point ruknen ma an na shuaya Brazil hi point khat nen pathum na anom thong heng ho ba ka hian niza nama inkhela vek hian Argentina lam ero an chak ta thunga an khingpui Australia chu goal khatin an ne Argentina team tan Sagro Perez Sabere mai ba ka Adrino ten goal an khung ane tihiang group D table tharbera Argentina hi khelnia point ruknen ma an na shuai zui zela Australia lam ero point na hlo chuak lovin among bera an oma next round lu beiseina an nei to lo ane inke result lam chu kalsanta ila football thulenga lut chho donang o tuntum chu de ko wan gavi chungchang asoidana tangin bul tranta ila kan pomzong anive hlomem le Barcelona Sporting Director Deco Changavi chu afa khop maya antlap chanchina legend ni theitura hun tha anei thu so yin tundin huna gavi chuan Xavi Hernandez le Carlos Puyol te anga antlapa hu hang nei theiturin hun tha anei thu asoya
a hliam chu dam vat tura adu thu le an team ta na mi tangkai ni thoi tura adu thu a soi zoi bok deko soyang hian Gavi hi Barcelona legend ani thei kan ring hlomem le Wayne Rooney point thu thar aron neya tun nai mi tam takina an soi sel na sat mai Florian Wirtz chu ron soi sel vele ta yin Rooney chuan Liverpool a Wirtz thil danglam a thlen tam lo thu a soi Rooney chuan Wirtz a che thatok lo ti kan hretlang anga thiam na sang tak chu anei ngei ane chuti lai chon he team a hin thil tangkai tak ati kala hmulawa team ta na tho hlok tak ti soi tur po ala ni lo ane poisa tam tak sengin he team hian an seng lu ta chu chon pressure a pe te po ani mai thei ane Wirtz Liverpool team a mi tangkai ani ri lova a kheldan aron thlak thutte ani lo chuan he team a hian a flop chiang ve wang ti in Wayne Rooney chuan a soi Rooney ang bok hian Jamie Carragher point thu thar aron neya Arne Slot chon Florian Wirtz hi thlak ve to tura adu thu a soi Carragher chuan mun takin han enta ila TV lama te po kalo entry na he team thatak nin kai chuan ka hria a ma se football an khel chi lo hian achang chuan ka hre thin ane basketball khelang vela hian ka ngai thin achang chuan an khel dan hi mu nom view ma se ani nom chang atam thin le chu mai ba ka chuan Florian Wirtz zir tur tam tak aneya season liam ta team ta na atang ka yang khanin he team a hian atang kai angai ane chutiang ati thailo ani chuan hole mai ro se tin Carragher chon Florian Wirtz sungchang hi asoi Barcelona Sporting Director Deco point thu thar nei chun zom zelin Fermin Lopez chu hral tan tum lo thu asoya Chelsea lamin an din na chungchanga an zo nei ro changin Chelsea chon an du ngei thu asoya ma se Florian Wirtz chu zornai ani lo thu le ani point chu adu lo thu asoi to ni in Deco hian asoya boina awum lova he ti ma hian a hlima keini po kan hlim ti hin Deco chon asoi ane William Saliba po Arsenal a contract har aziale chungchanga anzona chu ron changin Saliba chuan Trent Alexander-Arnold ne mingkhai khun thrin na ma se Arnold ne chung kan danglam ane hetlap hi kai chun ka hmangai emema Arnold po khan atlap cho santa kha a hmangai nge yang ma se ani kha chuan trophy inge mazat anut chia towa Real Madrid apan kha awom na chen po a umme ke chun helai hmuna hian Community Shield bak choi kal nei lova chu wang chon Arsenal team hi hlotin na tam tak chan pui ka dowa chumi wanga contract ziak chu kani hetlap hi ka hmangai emema hetlap ta na khel zel tur po hian thutluk na kala siam sel khabei sei tin asoi zui bok Chelsea team ina point hum an hlo chua theina ta na tangkai ememai Pedro Neto chu jo kol chun aron fak khop maya Benfica sikhat faya an ne truma gol poimo alu theina na tho hlok ememai Pedro Neto hik jo kol chun ron fakin ani hian theina sang big aneya Chelsea team chakna hnar po ani bok Chelsea team tan chun ani hi tun din hmuna chun hero aniya Chelsea team po hin an chhor danang hian thatakin an chhor thei zel karing ane Chelsea team hian player poimo anmamo thriena tun ma tang to khan Didier Drogba te Frank Lampard mai ba ka mi tha tak tak chu an ome tun nai chawa po anom zela Chelsea team hian chu tiang hroi tu tha chu anmamo ane tun din hmuna hi chuanin Pedro Neto hi an team ta na mi tangkai le tho hlok ber ani ti hi kachianga midang point an pom ngei karing tin jo kol chuan asoi Galatasaray in Liverpool sikhat faya anne trumkhanin Victor Osimhen chu angei omve angreng khop maya Liverpool team chu kap zavin Osimhen chuan Liverpool hin you will never walk alone hi ansareng maya ma se kanin tum trum khat chuanin Ramsbach atang khan point lo chuak lavin an ho dam ani kha Liverpool team hi team thatak chuni ma se keini hi kan thave to ka Liverpool team mitam takin thazok ti an soi hne tur khan keini lam kha kanin ring tok emema chu atak point kan lan tir ane you will never walk alone ti sadam dam chungin point an hlo chuak lo kha pui ka ti pui emema
ma se keini lamtan lomna ani thung ti hin asoi ka vezeu tin ani chu Bayern Munich CEO Dresden point ni zang khan thu thar aron neya Olise chotir antum le tumlo chungchanga anzona chu changin Bayern Munich CEO chuan tun din mona Olise chotir kan tum lova kan taptan mitangkai ani se lang kan malam huna hian mi thar tha senglu po kan na tum anga amai ro chu senglu ngai lavin tun din mona chuan Olise hi kan tima a tha to ke kan chotir don lova kan malam huna mitangkai tak ani se lang ti hin Michael Olise chungchang hi asoi Liverpool nen seizom anni mana ma se chotir antum lo a ang khop mai Sergio Ramos po angai te in shrem atok le don ta ni zan lama khan Mexico rama football a thu nei tu sang lam chon achungchang an ngai to tur thu an soi Sergio Ramos si Cardium ta Cartopa Monterrey an khingpuite an machon trumin an gol khung chu pom sak an nilova hei hi Sergio Ramos chu atilom lo hle ni tur ani inkhel zo nuwa por referee an khum chiama social media kaltlangin referee chu adiriam zuile chiam bok hemi wang hian Mexico rama football a thunei tu sang lam chuan Sergio Ramos chungchang hi an ngai to tur thu an soya Instagram lama match referee adiriam na chungchang po in soifia turin an ti to bok an soifia zolo ani chuan ani hian shremna na tak a machon ngei arinom Arsenal legend Robert Pires point thu thar aron neya Mikel Arteta chu ain siam thadwat angai thu asoi Robert Pires chuan Arsenal wingaran achua san nu khan he team hian mithar coach strong te an lo hron towa chungzinga chon tun din muna Mikel Arteta hi athaberin kashia sangni sompako chawa tang phei chuan Mikel Arteta hi atha emema he team mamo takpo aninge ye mase ani hian thilhar sa machon ve me ka ban thut thei anime kin kashia sum amang nem emema adu angin tlapin thil anti sakbok ma se trumdang ang bokin pahni na boka season top akhar puile ani chuan season thara hian he team hi ain kol zui karing to lo ti hin Pires chuan asoya chuti rualin English Premier League no moi choi pui thei tur khopa score tha anei thuero asoi thong English Premier League la Brighton team chelem no taka kai hruai mek tu Fabian Hazeler point thu thar aron neya Hazeler chun ni zan nama khan United team in ansom ani chuan angai to tur thu asoi ni hin antar nang tatlat mai United team hian Ruben Amorim hi tun nai chuk chuka ban tum lem lo ma se season kalmek ato phuna ero ache thadlo chun an ban ngei arin oma tun nai chawa po result tha anei lo pui chu tun nai chawa po result tha anei pui lo chuan an ban mai arinom hemia hen mithar senglu antum tur te po anin rin siak chau me ka Brighton team en goal mek tu hian United team hi en goal a hrelo thu asoita ane United team tana loin lanto tuna Betis tana khelmek Anthony point thu thar aron neya atlaplui United team chungchang an zone chu changin Anthony chuan a chelam zongin soi ka du mi lova za lo na lan tir po hi katum ani lem lo ani chuti rolin England rama khan hun engemaw chen chu hreum takin ka oma ni som ni chung vel phei kha chu hotela omin training po mu mal takin ka kalpui theilova kha thil thleng khan min ngong emema ka football zin konga hin thil mak ka ton zinga po atel nge yang amai ro chu ka soita kang khan a che zongin soi ka du mi alova kha team han trophy pahni min pethawa chu wang chuan a thalam zong zel in soi ka du tin Anthony chuan asoi Nicholas Jackson po Bayern Munich lama atlatlum chhautran don ang khop maya UEFA Champions League a ache thatveu nu khan mediaten ankomna Jackson chun ka hlim emema ka in dik taka kaum toin ka hria he team hian in min lo welcome tha emema ka in ang takin tu na po ka ngai to ane kan hmalam hun tur hi ka soi theilawa ma se ka khel to na tlapa han let le ka tum lawa helai mun kom na hi ka in tak tak chu ani ti hian Jackson chuan asoi ni zan lama khan England lampoin an mi pa team player singa thaber chu an ron thlang le tha
kumtina an semzi angin he choi moi nei sem cho ni le ta yin Real Madrid midfielder Jude Bellingham cho English player thabera thlan an dita ane Bellingham hi season niamta khan Real Madrid tan tum somnga pariat in running goal som panga akhung tling thaya midang goal khung tur siam sak tum som panga anei bok amai ro chu trophy han choi pui ero anei lem lova ma se England player thabera thlan ani ta tho ane he choi moina ansem chua hian Jude Bellingham ti lawa vote musang te chu panina Arsenal midfielder Declan Rice chu auma atum khatna tana trophy Bayern Munich choi tu Hurricane chu pathumna aum ve bok ane Bellingham hi England player thabera thlan tum ni ani na anita ane Borussia Dortmund tana akhel lai khan atum khatnan he choi moina hi alodong to bok kumsang ni parukhan Owen Hargreaves son he choi moine tum ni alodong to wa khamit nuwa tum ni he choi moine dong le thei masaber ani zuita ane English Premier League at lap sang te po low end goal to Sam Allardyce point huthar aron neya United team transfer chumak ati thu asoi Allardyce on United team in Sesko anseng nut ngot hi aris asang ang reng khop maya hriat po anla hriat chian lem lo anseng nut ta top hi makkati hle keichun United team in seng nut se kalo du jok cho mateta ania mateta thadje kan hretlang anga season lemta khan a team hi FA Cup no moi a choi puya Europa Conference League an khel zui thei bok anne chumi tan chon mateta hi a tha ma tin Community Shield a choi pui le bok chunga player poimo chu mateta hi ania United team in ani ISS ko an seng lut hi chu anti sualian tak ani ti hin asoi ole hatichin hatun trumatan ni mai se thlir tu te channel mingai lut saka in chunga lom thu soi tak meu ani like share le subscribe luma tamin han la pui le ta ula thongai nom tak tenen kanin mu chhaule zel don ne